дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ташкили мактаби эмомалӣ раҳмон: довталабон аз рӯи кадом ихтисосот қабул мешаванд? ҳамдардии оқоқунӣ 4 бо эмомалӣ раҳмон: дуогӯ ва ғамшарики шумо ҳастем. дар тоҷикистон ваксиназанӣ бо модерна оғоз шуд. ҳамлаҳои толибону бомбакафониҳои иёлоти муттаҳидаи амрико: 100 000 гуреза, ин танҳо оғоз. арабистони саудия барои хориҷиён ҳаҷи умраро иҷозат дод. ба киҳо ва аз кай? бо шарҳи ин ва дигар хабару навбониҳо бо шумо ҳастам мартаба раҳмонова. салом. абдухалил ғафурзода, ректори академияи идоракунии давлатӣ назди президенти тоҷикистон тавзеҳ дод, ки довталабон ба магистратури мактаби давлатдории эмомалӣ раҳмон аз рӯи кадом бахшҳо қабул мешаванд. раёсати академия тасмим гирифтааст, ки қабули довталабонро ба зинаи магистратури мактаби давлатдории эмомалӣ раҳмон аз рӯи ихтисосҳои идораи мақомоти маҳаллӣ, идораи давлатӣ, сиёсати берунӣ ва дипломатия ва менеҷменти сиёсӣ баромонад, хабар додааст Хабар аз қавли ғафурзода. манбаъ афзуд, ки дар маҷмӯъ дар соли таҳсилии 2020-2021 академияи идоракунии давлатиро 883 нафар донишҷӯёну магистрантон бояд хатм менамуданд, ки нисбат ба соли таҳсилии 2019-2020 ҳудуди 556 нафар зиёд мебошад. аз 834 нафаре ки дар аттестатсияи давлатӣ хатм иштирок намуданд, 88 нафарашон аз аттестатсияи давлатӣ хатм бо муваффақият гузашта, 26 нафар хатмкунандагон мутаассифона соҳиби баҳои ғайри қаноатбахш гардида аз аттестатсияи давлатӣ нагузаштанд, омадааст дар иттилоия. ба иттилои ғафурзода, дар холҳои гирифтаи хатмкунандагон нисбат ба соли гузашта 5.9% баланд шудааст. ӯ афзуд, аз шумораи умумии хатмкунандагони зинаи бакалавру магистратура 54 нафарашон бо дипломи аъло хатм намуданд, ки 10.1% умумиро ташкил медиҳад. тибқи иттилои расмӣ, дар академия 3824 донишҷӯ ва магистрант таҳсил мекунад, ки 787 нафарашон ройгону 3037 нафар тариқи пулакӣ дарс мехонанд. оқоқуни 4 шоҳ Карим ал-Ҳусайнӣ, пешвои исмоилёни ҷаҳон, дар робита ба даргузашти хуштоманд ва хоҳари президенти Тоҷикистон изҳори ҳамдардӣ кард. хабар медиҳад хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон. ӯ дар барқияи таслияташ ба президенти Тоҷикистон ва аҳли хонаводааш сабри ҷамил хостааст. ман ба шумо ҳамдардии самимии хешро нисбати даргузашти хуштоманд ва хоҳари маҳбубатон иброз медорам. бигзор рӯҳи рафтагон дар осоиштагии абадӣ бошад ва худованди карим ба шумо ва аҳли оилаатон сабри ҷамил ва ирода барои тоб овардани ин талафоти ҷуброннопазир ато намояд. оқохони 4 гуфтааст, ки дар ин рӯзҳои хеле ғамгин дуогӯ ва ғамшарики эмомалӣ раҳмон аст. ҳамчунин дар робита ба даргузашти Қурбонбе Раҳмонова, хоҳари президенти Тоҷикистон, аз сарони як қатор давлатҳо ва ҳукуматҳои хориҷӣ номаҳои изҳори тасаллӣ ворид гардиданд. ҳамин тавр президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев, ходими ҳарамайни Шарафайн, подшоҳи шоҳигари Арабистони Саудӣ Салмон ибни Абдулазиз Оли Сауд ва президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов ҳам бо кишвардори Тоҷикистон ҳамдардӣ карданд. Қурбонбе Раҳмонова рӯзи 20 июл, рӯзи Иди Қурбон, дар синни 64 солагӣ даргузашт. ҳукумати кишвар ба президенти Тоҷикистон, фарзандон, хешовандон ва дӯстони Раҳмонова изҳори таслият кард. сабабҳои марг зикр нашуданд, аммо бар асоси гузоришҳо иллати марг коронавирус мебошад. Қурбонбе Раҳмонова ҳамсари Холмӯмин Сафаров, собиқ раиси корхонаи давлатӣ хоҷагии ҷангал ва шикор мебошад, ки соли 2012 дар шаҳри Душанбе
کشته شد. در توجیکستان سر از 28 ایول واکسین زنی با مدرنه آمریکایی سر شد. خبر می‌دهد سازمان یورتیجی با تکیه به معلومات وزارت تندرستی مسئولان وزارت تندرستی واکسین مدرن را به همه مناطق کشور دسترس نمودند و اکنون افرادی از 18 سال بالا می‌توانند و مرکزهای سلامتی محلی زیست مراجعت نموده طریق رایگان امگذرانی شوند. تاکید می‌شود در خبری منبع. یادآور می‌شویم که شب 26 ایول شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز 1.5 میلیون ویا واکسین مدرن را از امریکا به دوشنبه انتقال داد. واکسین ها به تاجیکستان در دایره برنامه کوواکس وارد کرده شدند که طبق آن جمهوری در ماه مارس سال روان با استفاده از مبلغ‌هایی که از جانب حکومت ایالات متحده آمریکا نیز قسماً داده شده است 192,000 ویا واکسین آسترازینیکا گرفته است. طبق اطلاع سردار ریاست امنیت سانیتری و اپیدمیولوژی و یاری تجهیزی طبی وزارت تندرستی تاجیکستان نوروز جعفروف 1.5 میلیون ویا واکسین برای اعم کردن 750,000 نفر پیش بینی شده است. این تقریباً 13% شهروندان کشور را تشکیل می‌دهد. یادآور می‌شویم که در آخر ماه ایون 300,000 ویا واکسین چینی کرونا واک نیز از چین به دوشنبه همچون کمک بشردوستانه آورده شده بود و 22 ایول آذربایجان به تاجیکستان 40,000 دانه واکسین استحصال هندوستان آسترازینیکا همچون کمک بشردوستانه تقدیم کرد. گرفتاری جمهوری اسلامی افغانستان به بحران شدید نظامی سیاسی ادامه دارد. منفعت‌های گوناگون جانب‌های درگیر هم کشور و هم مردم را به قسم‌ها جدا کرده است. نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا شهرهای افغانستان را بمباران می‌کنند. طالبان حمله‌هایشان را ادامه داده ایستادند و از دست هر دویشان هم شهروندان ملکی کشته می‌شوند. روند فرار افغان‌ها به آسیای مرکزی می‌افزاید. تاجیکستان آماده است 100,000 گریزه را قبول کند. نیروهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و روسیه در نزدیکی مرزهای افغانستان برای سلسله تمرین‌های وسیع جمع آمدند. نیروهای هوایی افغانستان روز دوشنبه به موقع‌های طالبان در نزدیکی طالقان که 46 کیلومتر دورتر از مرز با تاجیکستان جایگیر است حمله کردند و بیش از 20 جنگی را کشتند. درباره تلفات میان شهروندان ملکی یا مجروحان گزارش داده نشده است، اما میدان‌هایی که انشاءات نزدیکند چنین تلفات ناگزیرند. برنامه سازمان ملل متحد قید می‌کند که نیمه اولی سال 2021 شماره جبردیده‌های ملکی در جمهوری اسلامی افغانستان به 5183 نفر رسید که از این 1659 کشته و 3254 مجروح میباشند. این نسبت به ماه ینور ایون سال 2020 حدود 47% زیاد است. گذشته از این 46% کشته شدگان و زخمیان زنان و کودکان و 25% قربانیان نیروهای دولتی میباشند. نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا شماره حمله ها را به حمایت ارتش افغانستان افزایش دادند. گنرال آمریکایی کینت مکنزی وعده داد که بمباران‌کنی را در هفته‌های آینده افزایش می‌دهد و آزمایش‌های دشوار برای حکومت افغانستان را پیشگویی می‌کند. قبلا پنتاگون خبر داده بود که روزهای 21 و 22 ایول آمریکایی‌ها به افغانستان بیش از 4 حمله هوایی انجام دادند. در نوبت خود طالبان ضربه‌های نیروهای هوایی آمریکا را محکوم کردند و قید کردند که در نتیجه بمب افکنی در قندهار و هلمند نه تنها جنگیان بلکه غیر نظامیان نیز کشته شدند. حکومت عربستان سعودی اخیراً برای خارجیان حج خرد و یا عمره را اجازه داد. خبر می‌دهد گلف نیوز. بر خبری منبع قبول زائران از 10 آگوست شروع می شود. برای مسلمانان خواهشمند حج ضرور است که با یکی از واکسین های چون پفیزر، مدرنا، جانسون، آسترازینیکا ایم داشته باشند و یا تشخیص صحت بودن از کرونا ویروس را پیشنهاد کنند.
илова бар ин зоирон аснои вуруд шудан ба Арабистони Саудия бояд ҳатман ба карантин раванд ва пас аз он ташхиси такрориро месупоранд. ёдовар мешавем ки ҳаҷи акбар имсол аз 17 то 22 июл сурат гирифт. мисли соли гузашта танҳо сокинони Арабистони Саудия ва хориҷиёне ки дар ин кишвар иқомат мекунанд ҳаққи зиёрати хонаи худоро доштанду халос. инҳо ҳам сокинони аз 18 то 65 сола буданд ки алайҳи маризии коронавирус ваксинзанӣ шуданд. барои боқимондаҳо ба ҷо овардани ҳаҷ номумкин буд. сомиёни азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии Хабар. то барномаҳои дигар танзияту хонобод бошед. хайр. барномаи иттилоотии Хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.